विनाशसो पदमारीरं पुरुषं ध्यायतां नास्तिकमुखते वटुदेवो ओम चंद्रस्य महत्पुण्यं पवित्रं पवनासुरं आपदा हरते नित्यं लक्ष्मे वसन्तु सर्वदा पश्य स्त्र्यायुषं नमोदग्ने स्त्र्यायुषं तद्देवानमस्त्र्यायुषं तन्मे अस्तु स्त्र्यायुषं तन्मे अस्तु स्त्र्यायुषं ओम सर्वमंगलमंगल्ये भलिंगं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वप्रणाशाय वराधिपतये नमः ओम पयो दिव्यं पयो दीपयो दिव्यं तरिक्षं पयो दाः सदिशं वयं ओम भूवं स्वं अहं ओम अहं सत्यं पुण्डरीकाक्षो भक्तवान् शरणागतः ओम विष्णु आद्योः चैत्रमासे कृष्णपक्षे आद्योः चंद्रमासरे तृतीयायां तिथौ चित्राधिकराम नक्षत्रे आद्योः मृगरासौ स्थितेश्वरे तुलारासौ स्थितेश्वरी चंद्रवशी यथास्थान अवस्थितेषु भवादि ग्रह योग लग्न करण मुहूर्तकानुसकेषु एवं विधि विशेष विशिष्टायां पुण्यतिथौ यः पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे उत्तरदेशे गुरुजा पुरुषोत्तमयो दत्तरात्रे किरणतः ऋतरतः महोदधे देव ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ असंजतमानस्य अद्यः नागस्य उत्ताय सूर्यराजस्य तापनाना विजयलक्ष्मी नाम्या देव्याः अद्यः अश्वण जामातृः अद्यः जातस्य कुमारी सुनिधि नामस्य जातस्य कुमारी जातस्य कुमारी अद्यः गृहे सत्यनारायण पूजा पाला कर्म क्रियते संकल्प अहं कुर्वीय गुवाटी गाते बाहर पत्रे का बाहर पत्रे बाहर गोटे नमस्कार करो हरि ओम जाग्रतो दोरमोदयति दैवं तदो सुपश्चत भैवेति दोरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः ओहि विजनव असंभव कथा कन्या शुणी न विस्मये मातार गर्भरे पुणी पुत्र कथा कहे कानी पड़ंत चिरीण भक्षी भी गर्भरे कपुनी बारी।